Lamdam asigi puwari ningthin tamdra isagi horupum khangna hotna si haina Minister Jayant Kumar apul tawkre. Manipur industry sector Saukalan Minister Bishwajana Stockholm the Pangtok Make in India conclave Union Minister Suresh Prabhu di pun distinction kray. Manipur judicial stamp amadi non-judicial stamp toy na fangdam ki mayok ta High Court PIL na mathakre. Impact TV dan nauna launch tau kita rupa Impact Indigenous Channel da sandoka dapat cookie channel kawa program ngasi hautok kray. Amasung under 17 FIFA World Cup saruk yakiba Manipur ki sanaroi taret nasa Imphal International Airport thungkre mayam na harau tayam okre. Mayam kurumjare adomne yengmir bis Impact News ni ayokram somindro nauzik pungja sapabu ki maroi be pausing miyam de pijari. Manung matam chadana laikidraba mapuroibana hundok piram laba lukrabi amadi makogi masa masu singi yaipanan bagidamak Manipur lengang na akan ab thaurang ama paikhatna naba cabinet form dana warip law rehana CAFNPD Minister Karam Siam na fongdokre wangkai kethela sangbi community hall da pangthokiba All Manipur School Students Transport Association gi ani suba mapokumun thoram da saruk yaraduna wafamasi minister na fongdokibani Thauramadu the Minister Siamna Mahiro Singbo Tinduk Tinjin Tauriba Transport Singbo Pungning Taugatladuna BA MA Pass Taurga Lainga Kitabak Fang de Haiduna Matam Lendur Laiga the Bagisaruk Ven Tauduna Isak Gitabak Pijariba Si Afaba Kongtang ne Sinpamasi Tawi Haiduna Pungning Hantaninga Oide Kunagi Afaba Tabak Tauriba Mioyadu Afaba Citizen Amane Adu Mahiroi Tiliba Transport Singna Towning Tawbudi Yaroi, Lengang Piriba, Chatna Kanglon, Amagi Makada, Mahiroi Singamadi, Pumnamaki Fa, Naba Yang Laga, Tabak Tawgabane, Manipur Lengang, Malay Miam Yaipan, Naba Labane, Apabat over the Lengagas in the Yaroi, the Late, Manumatam Shatan, and Lake Singi Yang Duna. Lengagas in Amakogi Masama Singi Tauranga, by Kanana Cabinet and Warif Lore, Maramatuna. Maruoina lukrabi singna puning hantaningai oide isagi firema thamduna angang semgadabane nupa oiba singna su makoiba saugat pifam thoi nakalamromda housing Manipur ki phiba masi asoibana thalab kunai oire asoiba singase semdok pai basi mipum kudima ke thaudang lei isa isana leibak ki khanduna thabak tawrabudi kunai ase chakop ngamgani haba wafam su phongdokhi loina thoramasi ki saruka moina laikhidraba mahiroi Tilamba van driver singi mafam the All Manipur School Students Transport Association ki maikai digi haikat laikat tamduna ikai khumna utki loinana makoi gi imung manung gi mioi singda achamba kutol pot piduna ikai khumna basu utki yengu da soibage soibang agda ado asoibadu semdong na ba sumthong na ba hona ba kana di akoi gi diet lai mantri gi gari sialiba service toriba china singsna Magi responsibility, Ozana Ozaki, Prazana Prazagi, responsibility died as a personal Lauraga, Sanjala Agati, Adumak Chakot Basamas, that the Oiganil. Adu Akui, Awan Basamazama, Porxia Havati Akui, Louis High. Adu Awan Basamazi, Purana Navati Akui, Kudimun, honor there. Lamdamasiki industry sector Saukalanaba Minister T.S. Bishwajana, Government of India, Commerce and Industries Minister Suresh Prabhu ki pungning chinchin kray ngarang Sweden ge Stockholm pangthokpa Mac in India conclave ki thoramda Minister Bishwajana saruk yaraduna Union Minister ga unaduna wafam ase phongdokhi banei Saliba tha se ge hoke tarik tara ni thoy amadi tara humdoida numit nini chumna chathaki ba conclave duda Department of Industries Policy amadi Promotion Government of India na Confederation of Indian Industry kusham na sinbanei Sweden gi Sheraton Hotel pangthokpa India amasung Sweden gi awang thaki mifam aduda digitization innovation smart cities amade leibak ani gi marakta nahungna na sel thadabagi matangda leibak ani na kupna khanaki Minister Bishwajana Manipur ge food processing handloom and handicraft amade textile gi matangda wafam sing pukat ki
Manipur toine judicial stamp amadi non judicial stamp phangdabagi matangda athokpam Indra Kumar ko bumiyoy mana Manipur High Court Public Interest Litigation PIL ma thakre hari hariba PIL se November 13 khanaragani haina Indra Kumar ki Council Advocate Asangwam Zagzitna Manipur High Court Complex ta paumi sing unaba da fongdorakre magna makha taratuna ahong badagi hauraga atang ba judicial stamp amadi non judicial stamp singa se matam sana fangdabagi awaba lamdam sig miyamna thengna duna lakli adumakpu miyamna awaba thengna jarabasu lupatara kunna madi yankai piba judicial amadi non judicial stamp sing street vendor pan dukan sing da lupat chama gi mathak yoli asigumba khudongcha da singa se koknu namba maikai kya dagi wakat kaya lakwadagi PIL se thabane hiram sig matang da Manipur High Court na respondent oidiba Manipur lenga ki Chief Secretary Commissioner Secretary Finance Commissioner Secretary Revenue amadi Director of Treasury da notice issue tawkre hari inconvenience mayam singche leibani na hoji ko honorable high court ta ngarang public interest litigation chi file taraga koina maruina koina haibadi koina honorable high court na koigi kanosida karamba procedure natraga karamba mechanism ama adopt taraga hoji oiba Manipur prajana wariba phangdabagi adigi supply tatpagi siguma mayam singa se kamai tawdana masi amutang redress tawbu yagdagi haibase masi khana nabagi damakta akoi gi public interest litigation che akoi kana tawjabani aduga Nomagi oiba legal awareness program among Sikaching Kuno community hall Bangtokre legal awareness program ado District Legal Services Authority Thawbal District na District Pana Sagul Kangje Association Kairaka Kusham na duna Bangtokpani Family Court Thawbal gi Judge Vini Ngangom na athoiba mitunglen oina Bangtokiba Thawramaduda High Court of Manipur ki Advocate B Prem Sharma SI Poireiton amadi Mohammed Azmal Hussein na resource person singwena saruk yakib kaloina general law pokso made RTI English sing ani suna manga gi matangda miyam na khangjin mada kana kada ba ain goi bu puning no sing oi ga wafam sing thamna ki New Era Development and Society Needs and Child Rights and You Cry na sinduna normal goiba child trafficking and child sexual assault haiba hiramasi da workshop am pangthokre thoramasi status da child trafficking amadi child sexual abuse ki matangda thengnariba khudongcha da basingasi miyamda khangan na sinmane Prevention of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 ki matangda advocate P Tolan Maitaina wafam kya phongtokhi On the 17th FIFA World Cup, the Sarugya Kiba Manipur ki mapari taret ngasi Imphal International Airport thung lakre World Cup asida Indian team ki captain oi khiba Thawbal Hauka mamang laikai dagi K Chandramani amadi asangbi ani ki masanupa Kiam Amarjit Thangmoiban Khoyathong polem laikai dagi TS Mahesh amadi Tampasanani ki masanupa Boris Thangjam Thangmoiban Khoyathong polem laikai dagi KS Manglemba amadi Mina Laimani ki masanupa Ninthoi ngamba Khumanthem Wangoi Wahengbam Lekai digi W Chandra madi Bimola Devi ani ki machanupa Suresh Wangjam Khurai Khomidok Haikru Makung digi Muhammad Abdul Manaf amadi Majnun ani ki machanupa Muhammad Shahjahan Wafgai Karek Asobu digi N Rajanam sung Kumudini ani ki machanupa Nongdamba Naurem amadi Sathariba World Cup asida India ki oina panjalama chankeba Thawbal Hauka mamang lekai digi TS Debanam sung Bilasi ni Devi ani ki machanupa Thaunogjam Jackson ngasi Imphal International Airport ta sanaroi tarir sigi imung manung amasung marumapang oiba kya na harau tayam na oki Sathariba World Cup asida India na Group A da USA Colombia amadi Ghana ga akan mamong da lamba tawna kiba match sing aduda mighty ba nangjakrabasu India gi puwari da ahan in under 17 boys FIFA World Cup to sarugya kiba sanaroi sing adugi tawna lingjel amadi sok thaban nai dana sana kiba match sing adubo miyeng ta kiba malem asid leriba miyam gi thamoida apen ba pokna ki सही मंगा सही तरुक तगी सानबा हो रे तो कोई से क्लास 10 लोर क्लास 10 पास तोर सानबा हो रे तो आद ग्रास रुचे कोई फजन आई तो ये दे अंगांग उचा कोई की स्कूल चप ता फुटबॉल मोई स्कूल चले क्लास 5 6 तगी
adu moi fajana moi improve grassroots level the ground facilities the infrastructure ai loina fajai do koi Manipur da ju ground fajana land bu pame aduga stadium jo adi koi kaigumba koi under 7 world cup jab kaigumba stadium international stadium ma layam da koi ju Manipur da sana phang jagani aur Manipur ki babu su yamna adi sidege na support of bigani ju khali yam excited do yam harau jagi India ki dem score han boina FIFA international FIFA da goal janba jai yam chang am proud feel hogi first me yaw do di coach na ngona na hai de ba dengue ji na ro ba de recover tom ngam da ba odagi mana second match na ready da ro adi mo ju yam mapang kan ma team ni Colombia de ona second match ju mang ready le ona ngona harak ba nimi humni matung dam under 19 AFC qualifying gi game ko le adu sakada ba mo under 19 gi nuai adu sanawdi faudre mayam se ai sanabagi ngaib ne do kenta utpa ngamudre adu si gi world cup sina roi babudi nate future day am lady for me I am the best I can do what I want I will work for it I can have a bright future ha korok pe do chat dong man de tasengna manam di chance phang draga de tasengna sananing de ai ticket pudia we do chat dong man de taseng Amaramda well wizard Thobal district na susindona Thobal hau khada leiba community hall da su sanaroi singa sitaram no pu thoram pangthokrai Captain Amarjit amsung section na ngasi miyam na taram na uglam adu da haraw phongdoki loina na status da matik sabu sanamung leitaba asi gidamak ta su nungai tabu phongdoki Impact TV na nauna launch tawgadariba Impact Indigenous hana mingthonba channel gi manung channa thagadawriba cookie channel hana mingthonba cookie fruit ki oba program ama ngasi hawdokre Impact Indigenous channel da thagadawriba program asi hawdokpu gi thoramadu lifeam khunau da leiba khongsai vengi enzaku fall da pangthoki thoramadu da ADGP training pi dongel sarugya ki bakalonena cookie inpi gi mioi sing yauna tongan ba furubasigi masak naiba mioi sing na sarugya ki Thoramadu da saruk yaki Impact News ki editor in chief Yumnam Rupa Chandrana Impact Indigenous hada channel ase miyam da shak takla duna hai Manipur da yelangwai dagi laiminaraglam furup sing ama toina nungsi sanana laimina duna malem gi sakot khongjel da mang thana chatpa ngamna na bagi asan ba miyeng ama da channel ase hawdok pane channel ase furup ama khakta da yumpham oi channel nate channel ase furup khuding makine Manipur da leiba tongan furup sing na makoi gi furup ki fazaba sanabi ama di harau kumai sing da yumpham oi duna tokpa program sing miyam na khangan nanaba Impact TV network na platform ma pi bani phongdoki masida tongan furup ki independent producer sing na makoi yobe program puthoktuna makoi gi nad showcase tawduna Manipur gi apun ba sakhut pada saruk yabiu haiba wafam su thamki Cookie tribe kunithoi maki program hab kadra haiba wafam amada editor in chief na Impact ki wana independent producer sing na magi furup ki oiba program hapsa gi haiba matam da Impact TV na taram na oktun lei program amagi manungda yawon ningba taraga su program adu puthok leba producer adu tanabiyo Impact ki di objection leite haiba wafam phongdoki amaramda cookie inpi gi kumpi pa thangkho sai hawkhipna cookie channel ming thonbagi matang da leiriba chayen nabagi matang da madugi daita mahak amasung mahak organization pugane masida yetning ngai kariyamta leite hab wafam su phongdoraki The focus now for us is unity so that together we form a prosperous strong Manipur. This is the basic idea. I going to say for the record I going to relationship or for that matter Impact Indigenous any producer relationship it's a well-defined relationship. We provide you with a channel, a medium. What you name, what you call yourself, I as a Meitei, I have no power to judge you. I have just the goodwill to offer you a platform. Adabu, how would I get the body? Both conflicting sides, because the United Nations has started recognizing small groups, let us not trample upon. Art and Culture Minister L. Jayanta Kumar na lamdamasigi puwaridigi maruoiba
फम अमा कंदुना लाक्लिबा अमाइबी पेना खोंग सिंगिदमक पेंशन स्कीम मथंग सही फाउबद हौदोकनब होटनरगनि हाना फोंदोखरे उमंगलाई कनबा अपुनबा लूफ उकलना सिंदुना उमंगलाई हराउबगा मरी लेनना कोनुंग लंपाकता लेबा महाराज चंद्रकृति ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा मेरा मिफमदा सरुक यारदुना मिनिस्टरना वाफम से फोंदोखिबने थौरमदु मिनिस्टर जयंतन मखा तारदुना इसा मसक खंगे हारबदि इगी लिखुन खंगबा मथौ ताई पुवारीदगी चनरक्लबा नमसिंदुना लेरुबा कया पुथोक्तुना तानरिबा नैनरिबा से लमदम से लाइवक फवनी है वाफम फोंदोखी थौरमदु सरुक याकदबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंग बिरेनसु मरुओइबा मिफम लेबना मरम ओइदुना पाव असि लौ फावदा थौरमदु यावबा लाखिदे थौरमदुगी मनुंग चना लाई हराउबगी कांगलोल हाइबा लाइरिक अमसु फोंखी लाई हराउबगी लिगलमदा अखन्नबा थबक तौरिबा मियोइ सिंगमुसु खुदोल तमदुन इकाई खुमनबा उठकी लोइनना खनगलबा मियोइ सिंगदा सहीगी ओइबा मना सिंगसु खुसिनकी मेरा मिफमदुदा मैतैगी लाइन चपा मियोइ सिंगना सरुक याखी आई इपादु कनानो मसक खंगदना दि इपादु मपादु इथौदु कनानो मसक खंगदना दिगा दुगी मथक लेबा अतिमकलगी आइगी अनसिंदु मसक खंगदना आई अदुनी एदन हाइरुबा यादा मखै पोट लई अखोइ से याम सेंगना हारगदि कोइ खुनाइ सिदा सिगु मखल वाखलो लाकबा अमसुम मसे कन्ना फोंदोकपा रिएक्ट तौबा होरपा सैना खनबदा कोइ ग्रिबरा इन कल्ले दुगा कोइ लायो फै कोइ खुनाइ सेगी कोइ लई मखै मयामना सिगुमबगी अमतोइ मखल वाखलो नमला State Climatic Change Action Plan review tawbagaloina hena soksilaba mafam sing khangdokpana Switzerland government ki mapungoiba thodang oigani hana Swiss Cooperation Office India gi head of the councillor Marilur Kretas na fongdorakli wafam sing asi Swiss official asina luching team mamana infalis ki manung channel laiba androda ecological park ya semgat sagat pa ki thavak yengsin ma ki khongchat amaga mari lena na fongdoki bane Marilur Kretas na fongdroki bada Swiss Cooperation Office India gi mapungoi thodang ase Himalayan state singda climate change ga mari lena na state action plan support pi bane office ase gi miyang makada climate change ga mari lena na capacity building program kya paikhat ki ba laikre Marilur Kretas na Manipur state ki oina climatic change ga mari lena ba action ama hananda gi lejaramba asida apian fongdoki loina na state ase gi oina hena for climatic change action plan same bada Switzerland government na technical support pi na climate change ki oiba singnaba ma status the lakli basi lakshin ba hotnagani hena maru oilibade action plan na simafung fanu na ba fan lehanba loinana miyambu sensitize tawbuni have wafam Marilur Kretas na makata ki ngasigi khongchada do sarya ki ba Directorate of Environment ki Director Dr. Y Nabachandrana Switzerland government ki matengaloina na status gi oina anoba state action plan ma lakadur basigi matungda status na climate change thengna na ba mafung fa lambi ama laklakani loinana darkar lebe funding su launa na thorang leire have ofam fongdoki State action plan needs to be revised. So Switzerland has agreed to support the states in this review, assessing what has been done so far, what are the results, what could be improved, and what would be now a new version of the state action plan in the future. Once you have the state action plan, you have kind of a menu of things that you can do, and what is then important is from the broad view, what do you do concretely as project, no? And once you have a project that fit in this plan, the last step, but which is a very important one, is to get finance on that. Afaba angang ama semnan na bhona bada mama pagi achoba thodang lei haina Khetragaon Assembly constituency gi emirate nakpam Indrajit na fongdokrei wafam singa si wangkai ayang palidelaiba personality development training center da pangthokiba training center asigi ahum suba foundation day gi thoramda MLA na fongdokibane thauramadu mari lena wangang bada mak na makata na fongdokibada angang ama fanan na semba ba speak ngi matamda gi hawna yamna kumna sena duna hona ba changi angang semli bane haduna angang khakta thadok to na thamlabdi yaro ya ba wafam fongdoki imumunu gi miyo singyaw no oza sena mafungfana sawatuna larik takpi bagi matakta sana launch amadi thaksi khasi takpi tambi ba mathau ta ya ba wafam su fongdoki nursery degi class 10 phabuda leiriba mahiro singda personality phagana number training piriba center asigi foundation degi thawramadu da center asigi afa training singda khudol poch tamki Ini semai tahu na kau basuna, yang tahu isi na, mai wakal onda, semai na putus besar, semai na tahu dengan yang tasel lalu mai, aja di thap dengan siapa bagi
mana wakhalor ma lai se masi akoi akimati ma se thagat pia ga makoi myam mating pamjalaga asum ban ta ba to center myam su to ga myam su matau tamalaga afaba jaga amatra akoi manipur sa afaba ngang chepat na bo na mi ji abi ju ai ni myam ki ta pil dojari Segmai Kendra ki MLA oibata natana Art and Culture ki Parliamentary Secretary Hekam Dingo ki yumda sakhangda singna Chinese hand grenade ma thamlam lei Segmai Police Station ki manung chana khurkhul awang lai ka adele MLA masagi yum ki thongkhan manungda bom madu thamlam bani ayupung taruk minit nifu tawa matamda yum ki muya singna bom dai re khanglakpoti ki police ta pau pi ki bani ayupung 10 minit kuntaruk tawa matamda Manipur Police ki bomb disposal squad ki team ma laktuna Tiek takai dan lokalaba matungda pung taraga minit nifu taruk chapra matamda Segmai amadi khurkhul ki tainaba labuk maya de lebe turel khonung da pokai han ki hauzi fabu ki oina kanana kari maram ki damak bom madu thamlammi muno haiba khangba ngamdri Amaramda ngasayuk Segmai Assembly Constituency ki MLA Hekam Dingo ki khurkhul lamkhai da leba masagi yumda hand grenade thamlamba ki mayokta khurkhul apun maira pai bi loop na sin wakan mifam ama kurai lamkhai waiting set chathakre ngasi chathaki wakan mifam da tongan placard kya kari ki damak MLA da ki halibno maram sengdo piyo yumlak ta bom thamlum yaning de madi MLA ki damak prajami am lairi habna chingba sizinaba iba placard kya sizinaduna yaning de fongdoki Hiramasi matang da MLA Dingo na thawung asi bu condemn tawe loinana asigumba mirak ta bom na sing thamduna kian khangan basi tawi gano loinana kadi maram gi damak tawri bano masi pali ba sarkar asida singna bani hana su penda bu fongdoraki MLA moina prajagi mutta kala kai soi gi dage na so chung thok char ga prajagi sewa tokjari ba nung ba Kami makakta, MLA makakta semana, koi bom thamaga, koi aki tu jum pohon basi, hanya ngali tu na, muai tawa madi kandem tawi, mesti tasih nak kali menunggi, namun tak thamam menu hari tu masih kicap lagi, menda kan kangen bah jadi menda kanu tahu, menda tu baik sunate. Manipur da Dalai Lama lakadur basi ki mangoinan ngasi Imphal East ki mafam singda SP Imphal East ki supervision makada CDO Imphal East ki combined team mana thibo hum ki thabak chathakre DSP CDO Robinson Kamnama madi OC CDO Imphal East ki inspector Lunthang Wi-Fi na hauki veng amade Mahavali awang lai kai ki zaga singda nupi humpu yaw na myoi sani humpu gi mathakta verification chathaki adu pu myoi amata afa apundi tau ki de hari Information Technology IT ki lamda masig mang thana chaliba service provider ama oiriba Koksam Lai Solutions Private Limited ki chai manga surapu ki mapok kumon thoram pangthokre ngasi hotel Imphal da pangthoki ba thoram da company ki software SimSlide 4.0 version amadi KSL Bio launch tauki company si managing director Harjit Sinamna ngasi fawbuda company sina punna software tara puthok to miyam gi seba tawrakli ngasi nauna launch tawriba KSL Bio sina company sina mamang da puthok ki software mapan mag hardware integration to ngamallaga ne habo from fongdoraki handaki tara suba software product launch tawdari product se हानदी अखोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ngakta तौरमबनी तौबदबुदी हंदक्ति हार्डवेयर की इंटीग्रेशन की थबक अमा पाइखलकपदगी अहान बोइना बायोमेट्रिक डिवाइस से अखोइना कोड तौब ngamduna अखोई हार्डवेयर इंटीग्रेशन तौब होजबनी मसी तौबसिदा हानगी लेजरीब अखोई क्लाइंट चामा स्कूल मुक्सी बायोमेट्रिक अखोई हानगी स्कूल की सिमस्लाइड सॉफ्टवेयर से सिजनरम मतमदा बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन से तौब ngamamdamni डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चिंग ngamamdamni तौबदबु ngसागी हार्डवेयर इंटीग्रेशन से ngambadagidi हुजिक अखोई सिमस्लाइड हाइरिबा सॉफ्टवेयर असी हार्डवेयर का पूरा इंटीग्रेट तौदुना अनौब मोंगदा स्कूल मैनेजमेंट असी लाहेनबा सेमदोकजबनी Churachandpur district ki manung channa Saikot Assembly constituency da leiba Mulvai Fai village ta computer literacy program parliamentary secretary Haikam Dingon hogdokre Mulvai Fai village ta yumtong ko de computer literacy ohenu na panam da mangal rural na thoramadu sindu pangthoki banei hogdokpu ki thoramadu da data win tablet chamasu mahiro isinda khushina ki
Parliamentary Secretary Kham Dingwon Hai Lamdam Sakot Kaharabadi Infal Kota Sakolaga Yaroi Singilama the Tampak Pun Sakot Pumatam the Manipur Sakot Kane Jing Amasung Lam the Tam the Tari Bachili now Kudimagna Government Pakaliba Tabak Singda Mating Pangbina Naba Apil Dauki. Matanga soida break amalozake Manipur amadi malam gi tongan i pau single loinana ekoi break te gyamna thuna hanjarke impact news po migeng tadu lebi break matungda mayam bo amana taram nokchari loinana bulletin sig makhata bo pau sing miyam de pijari singu bo margin pok pa hina mingthon balai kam ngasi haingang daleba ibudo margin gi khubam da phongkre khubam masig lifeam seba pura ilamum chawbuna phongdor kibada lairika sig ayimna chingang bom Chingakam Yumzau Khangan Bane Inner Voice Monthly Journal Sung Human Rights Defender Manipur Sindhu Pangtok Thormaduda Aiba Yumzauna Ipa Ipusing Chanaramba Chanakangdo Namadi Lining Lysolda Ahombu Kya Lakle Hausiki Mirolna Kausilak Labachana Bising Asibu Miam the Kanganabagi Pandamda Lyricasi Ibane Kunai Sid Chanarama Chanakanglon Lining Sing Amuk Hanjin Handuna Nungshishan label Lamdamam Oil Se have a wafam Fongdoraki. United Maitai and Pangal Organization Uma Pona Shinduna, Lamdamas Limited Kanglup Ahum Habadi Maitai Pangalam and the Tribal Singo Mipam Mangasi Organization Sikon the Labor Head Office the Pangtokre, Mifamgi Yaifan Naba Miamgi Yaifan Naba scheme project ya Lenga Kamadi, Lenga Kimaka, the Labor Department Singna Namsindun Tamliba Singasi Atu Matamda. Laivak Miam da Kanganduna, Tavak Faikanaba Uma Pona Topachiru Lamada Lenga Kipuning Chinchilakli. Tha khuding Sathakadaba demonstration of classical music program mangasi Siri Bal Mukundadev Government Music College tha Art and Culture ke director K Sushila Devi na haudokre K Sushila Devi na thormud da wangang na duna hai asigumba session nama silakpa si yamna fabat thorang mane masina mahiro ke age talent uthok pada chobu mateng oigani habi wafam fongdoki makana makat tara duna hai college sida Award Palay de Bapumna Art and Culture Department, Fangan number Taurang locally. Lorena Nasiki Tormaduda, Music College ki Mairo Kan Isai no Mai Sing Udki. Music College ki hangiba ojasing ase masi yamna thuna mentionana ba eha kisam yamna amadi de oja principal yamna eko yamna kano hono jari Maduki awaba singato aikoi matang kitang khaminanaba aihangna lambiriba amadi guardian sing aduga music punungsi biriba mayam amata ahangna thamjaningi Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies MIMS ki SAYSI ki alumni meet ka management convention ngasi classic grandi de pangtokre developmental challenges in Manipur and responsible management haiba theme da thoramad pangtoki Thauramada Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey, Manipur University ki School of Social Sciences ki Dean Professor N. Lokendro, MIMS ki Director Professor C.H. Ibo Lamasung, MIMS ki Alumni Member ki Ana Thauramada Sarugyaki. Manipur Rural Development and Panchayati Raj Employees Association ki Vice President ki Thau Puramba Ayakpam Zugeshwar BDO na ngarang October 13 de ikhang khangawtana laikhidabada Employees Association as ki office ta mifam fangtok to minute ani 2 minute leptuna awaba phongdokre hai na cherol amada pawjelakli miyoibi ki masing na asum masum hengalakpa mate lobuk ti pak saw lengdana laibana Sanar ki chinjakta award pa kaya mayok nari matanga sa export of the scientists sing na potok na thokpa pambi makal kya puthok na balak nari pambi singa sige manungda fau gi makalama oideba PAC 8744 hybrid fau makala sisu amane hausi kaksing wairi da haiba fau makala se lomi kya na thadra magi potok kya na puthok na balak nari Binod Kumar Naurem ko ba lomi amana Fau makalase maki ekarama pak sauba labuk ta thari mamang sai da haiba fau makalase haiba maki lofam asimak da thaba matamda fau bora cham kuntra thoki hari
Sahi kharagi mamangda laufam asimaktada atoba phaugi makal thaba matamda bora marifudagi hena thokpa ngamkide ma ki oiba SRI lau pathap taunanaba khusukulai leitabana Japanese style da langtingduna phawasi linkibani haribu phau makala sida tinkang amadi lainatina तागंदबत नतना इसिंग संगी चांगसु अतई फौ मखल सिंगदगी यंगनरुबदा यामना हंथरी फौ मखल असि थाबदा तिन हिदाक अमु फौ सिजिनकिदे हायना लौमी असिना मखा तारकली तिनकांग तागंदे मासिना इसिंगजु काहेना दरकार ओइदे सुमना लौसी लिंगिबदगी इसिंगजे खरा कंगल्लगा मचा पोक्थोनबा अदगी निमित 15 गुम्बा सुबा मतमदा नापी पेंगथोकपा नत्रगा अखोई सिटी जापानीज ओरमिना वेदर इलकानसिदा मचा याम पोक्थोलै तिनलिदा आमता सिजिनदे चाहि हाकुम थाबदसु सिजिनदे कुमसी थाबदसु सिजिनदे हाइब्रिड हाइसिदी ngसाइगी मागी क्रॉस ब्रीडिंग निना आंदे अखोइना सिदगी अमुक पुथोगदे फौदो हाइब्रिड ताद्रे हाइबा कंपनी ना पुथोलैबा सेमैबा हाइब्रिड से अखोई हाइब्रिड थागे हाइबा तारगदी चाहि खुनिंगी कंपनी की केजी ओइना लाइबा असि लैबा ताबनी फौ मखल से पुथोकलेबा UPL कंपनी की नॉर्थ सेल्स मैनेजर रंजन कुमार दत्तन फोंदोरपदा फौ मखल से मरा से अतोप मखल हेन लुथन चंगमना लयाव हेन चिंखप ngamle मरमसिना पुथोक से हेन पुथोक ngamलिबने मसिना मरम ओरगा लौमी सिंग इनकम सो हेनगट ngamहल्ले मथंगी रवि सेशन दसु मणिपुर दा चानागदबा चुनागदबा फौ मखल खरसु पीननबा होनरी हैना मागनम खा तारकली सिगी भेराइटी से टेस्ट तौनबगीदमक्तको अखोई केजी चामा 2011 दा पिरे 12 ता अखोई फार्मर सिंगसिदा चाइथोगा येंगे अदगे अखोई KVK की थौवाल मसिना माना मागी फार्मर सिंगसिदा मथंग मथंग पिरगा टेस्ट नुं लोइन तौरगा चाबसि यारे हाइबगी फार्मर गे एक्सेप्टेंस फंगब मतुंगदा सिगी प्रोजेक्ट सी अखोइन इंट्रोड्यूस तौरकपने जितना हो सके हम लोग मणिपुर फार्मर्स को सप्लाई करेंगे। अगर मणिपुर फार्मर्स का जितना हम लोग को जितना सपोर्ट मिला, क्योंकि 3 MT से हम लोग आज 20 MT में हैं, तो ये विदाउट फार्मर सपोर्ट हम लोग को ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग चाहता है फार्मर्स और आगे बढ़े, उनका इनकम बढ़े, तो हम लोग का भी जितना सपोर्ट चाहिए हम लोग कंपनी की तरफ से और देंगे। असुम मरांथीदना एन प्रेमिला मिस्टिक मतांग डॉक्टर एन जोशनदा मराल सिबा यारो हेदर वकन मिफम चथखरे बनबयाय टोबुल मयाय लेकाइदगी एन प्रेमिला थासिक तांग मंगादा हक्सांग नुआइते हेदना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखलब मतुंग नुमित अदुमक्तदा लैखिदबनी मालोम कैथेल दंगसी पांगथोकिबा मिफम मदु सरुग याकिबा मालोम तुलिहल मखा लेकाइ अपुन मैरा पाइबि लूफ की एडवाइजर चंदम किरण मलाना मिसी असिंग मतंग द इंक्वायरी कमिटी के रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथुब मतम द मियाम द खंगन बियो अचुम मरान खंगद्रिंगैदा डॉक्टर ना थौवा सादबदगी अमदे फूबदगी सीबने हना मराल सीब यानिंगदे लैखिद्रबी प्रेमिलागी इमुंग मनुंगना डॉक्टर जॉनसन बु सस्पेंड तौगदमने लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगदा कंपेंसेशन अमदे थबक हाफकदबने हना पाउसे सिंग द पोंगलकलिबा यानिंगदे असुम रिपोर्ट अमा खंगलब मतुंगदा डॉक्टर असिगी मराल लेरमलबदे मा की मथक मथिक साब सेराक पियो मदुगी ओना तैनबदा सेराक पीबा यारो हैबा वाफम फोंगदोरकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हारिबसिंग असि रिजल्ट से पुथोकबिरगा लानबो होइरे अखोगी डॉक्टर जॉनसन बु मांगबु दंडी पिबि याय अदु नतबदा अचुम अरान खंगदना माबु दंडी पिबा असे अखोई यारोय हारिबा रिपोर्ट सिंग असि पुथोकपियो हाइना अखोइन हाइजरी मालोम अपुनबना लोइना लोइना असिगुम्बा रिपोर्ट सिंग असि पुथोकबदा अचुम अरान असि चुमनो तौबिरगनि हाइना बा यंबिगदोरिबा मथक थोंबा हायर अथॉरिटी सिंगबुजु अचुम मोंगदा विचार तौबियो हाइना आइना हाइजरी खादिम फुटवेयर के स्टोर इन मणिपुर लोक सभा MP डॉक्टर थोक्सोम मैना थौबाल बाजार लेबा सना ब्रदर्स हांगदोखरे फुटवेयर स्टोर हांगदोपगी थौरमदुदा खादिम फ्रांचाइज की नेशनल हेड अरिंदम बैनर्जी डिप्यूटी सेल्स मैनेजर सौमिक भट्टाचार्य एरिया इंचार्ज के जोनी सिंह सना ब्रदर्स की प्रोपाइटर AK बोबो सिंह अमदे अतई कंपनी की मियो क्या सरुक याखी स्टोर अदु हांगदोक्लदुना फ्रांचाइज नेशनल हेड अरिंदम बैनर्जी ना हाई ngasi थौबाल हांगदोक्लबे स्टोर असिना मणिपुर की ओइना तरेट सुबने लोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनादी आहान बने कंपनी से स्टोर हाना इम्फाल एरिया दा मंगा अमदे नंबोलदा अमा हांगदोक्रे
अमरमदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वनसु यान हानबो इना खादिम फूडवेयर स्टोर अमंगसी सोय सेंटर कक्सिंग वजादा हांगदोखरे हारिब शोरूम असिदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वना ब्रांड अमगी यान हानबा शोरूम ने थौरमुद एसके फाउंडेशन की को फाउंडर KSS कुमुदिनी अमदी KSS श्याम किशोर गलोनेना खादिम इंडिया लिमिटेड के नेशनल हेड फ्रेंचाइज ऑपरेशन अरिंदम बैनर्जी सुसरुक याकी थौरमुद वांगांग की बसिंग फोंदोंग की बदा हारिब शोरूम असिना लाइरबा मदी सेल पाइब मियोय सिंगी तांगसु तांगदबा मदी क्वालिटी लेब फुटवेयर सिंग फंगन ngam मसिगलोइना खादिम की पोट लेब चटपदा इम्फाल लोमदा लाकरगा लेगदबा अदुगी अवाबदुसु कोक हल्लगनि हैबा वफम फोंदोंनखी हंदक पांगथोकिबा जनरल पंचायत इलेक्शन दा पासो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की माई पालखरबा NEIDP की मेरेप सिंह ओकपगी थौरममा पांगथोकरे तेरा लोकराकुम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरमदुदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की ओइना जिला परिषद अमा प्रधान अहुम अमसुंग वार्ड मेंबर 39 पार्टी असि की माइकैदगी तरामना ओखी ngasi ki thauramdu saruk yakiba party asigi vice president sapam kunja keshorna nauna sapung akiba regional party asigi mute kaya panchayat election asida mai paklak pasina party asi miyamna yaba party ama oire haiba mayek sengna takle lakadurba english singani taramapan gi april tha da pangtokadoriba ina manipur parliamentary election da assembly constituency asida lairiba NEIDP gi voter singna mirep singi mai lepakani fongdoki Assembly constituency asida tanatana party asina election asida jiribam the absolute majority fanglakpa made atop assembly constituency kya da mute thagat pangamlakpada party asigi vice president Elangbam Brojendo nasu nungai bifongdoraki party sina mangjabi mangado ngasi election biriba ko ki successful candidate sing asigi effort party bu thajabiba amasung manipur ta awon ma porgani haiba dol sikatani habigi wakalon chubi bedigi tasena adum masing adu yorokhiben itangare election si 2019 da koi gi lok sabha gi election tawgadoriben pasoi kendra sida akoi north east india development party na phangiba masing asi lising trom de sani gi mawdram di masin akoi mangjari madudi mayam na bu sajo piba lepidraba akoi bu ngakpi bu lepidraba akoi bu encourage to biba lepidraba soiroi madudi manipur gi inner gi MP gi marai bu se pasoi assembly constitution lepane habi ko thaja jabane ngase ayuk pung tarama thoi tab matam da more gi gamnom bank da green india sikkim transport private limited ke office sama kuki np manipur ki president khamlian khup kangpokpi autonomous district council ki member lalboy anina rivan kak tuna sanga kre sanga bu ki thoram da wangang la tuna kuki np manipur ki president na hai green india Sikkim Transport Private Limited haiba se zati ama khakta gi natte mase miyam gine Sikkim haiba gi maramde zati mayam pulaga amata oina sakhut pagi lambi da khong thangjin ba haibane masida miyam nasu cooperation pipin na ba wafam phongdoki ngasi office sangab gi thoramdu da Green India Sikkim Transport Private Limited ki official singbu miyam da sakhang maikhang na ba gi interaction program masu pangthoki Ningol Chako Wamasung Diwali na lakpada More Town Manung the Imphal City Masung Manipur ki tongan mafam kya de ki pot sai lebe lakpa masung excursion lakpa miyoi kya gi gari sting masung miyoi kya na More Town Manung khakta natana yumthang nariba Myanmar gi Namphaalong market yauna chatok chasinda jinman bana saun apan wa oire lakliba singda press na hangbada More as yamne de sai adumakpu pot sai leibi ki oina ti yamna nungai ba mafam amane masidana tana Myanmar gi pot sai singa se Imphal yolibu mamal ga changdam na bada yamna hongbu na maram oiraga sarabasu sana mafam asida ningol chako wamdi Diwali da pina na ba khudol pot sing atop polam kya so leibo oina miyo kya laknari Ningon Chakhoba mari leina na pot leiba sidane hana dei kitang budi hengalle haiba moi mamanse aduga akoi dadi dum honge na khanjai akoi di koi Manipur ga di khara khena bani na dum adu akoi su yam nungai na khara de dum leiraga hanja dora adum college ke na pulap lakpani nungai hai tare aduga dum saba gi so wa ba khara na Ningon Chakhoba mari leina na pot leiba sidane hana dei kitang budi hengalle haiba moi mamanse aduga akoi dadi dum
Ravi Jewelry Kakshingna Sahi Kuding Ningol Sako Gamari Lena Pangtokpa Ahumlak Suba Ningol Kudol Gitauram Ngasi Kakshing Library and Information Center the Pangtokre Tauramata Manipur University Chemistry Department Professor N. Raj Mona Sarugya Kibulena Tauramadu Gamari Lena Lucky Draw Musufangtoki Laikidraba Mayang Lamam Ongbi Nandi Muki Devi Ming the Pangtok Tauramadu Marilena Ravi Jewelry proprietor Mayang Lamam Ravina Ningol Kudol Tauramase Ningolamadi Piba Nigamark Lenir Binung Sinabagi Mariedo Hena Chechilana Pandamda Pangtok Panihana Fondoraki Hauzik Sanabagi Pauda Infalis District na under 19 voices that level inter-school football tournament ki winner oikre Sathara ki football tournament singa se uksana ki an semi final da Infalis district na Urkul district Panjal ani sinoda loinan ani sub semi final dana Bishnupur district na Senapati district Panjal ahum sinoda mighty pi ki ngasi nungtil sana ki ba football tournament se ke final da Infalis district ke Sanaroy W Michael Guljar amadi ki ais tondon mana match asi ki kunma thoi humpu amasung match asi ki ahap matam gi Humpunito iso minutes sing the Panjal Amam Chandan Bishnupur district Panjal ahum sinoda mighty piram laga football tournament sige winner over ngamki Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur Sinduna Kumalampak the Labor Artificial Turf Ground and the practice ground Anida Sathakiva football tournament the team Tara Mangana Saruk Yaki Yaski Joint Director KS Pramoda Devi and the Deputy Director Lunko Sai Hauki Panina tournament Skimako Matang Takar team Singda Manamatum Singh Kudol Tamki Bishnupur district na under 19 girls state level inter school football tournament ki winner oikre Sathakiba football tournament se an semi final da Imphal East district na Imphal West Panjal Mariam da loinan anisu semi final dana Bishnupur district na Churachandpur district Panjal Mari Swinoda mighty bpiki ngase nungtil sanakiba football tournament se final da Bishnupur district ki nupi macha Sanaroi Y Hemolatana match asigi kontrani tho emsung yangkai mapan su minising da Panjal ani loinana N Vidya Lakshmi amadi N Priyanka anina match asigi taramanga amsung nipu mari suba minising da Panjal amamam ga chanduna Imphal East district po Panjal Mari shino da mighty piram laga football tournament asigi winner oi bangamki Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur Sinduna Kumalampak Laiba Artificial Turf Ground Sathakiba football tournament the team Tara Mangana Saruk Yaki Tamenlong District DYASO TH Tuomba Made Imphal East District DYASO S Nirmalata Devi Anina tournament Sigi Makuk Matang Takrab team Singda Manamatum Kya Kudol Tamki Socialist Students Union of Manipur SSUOM Manipur Proletariat People's Democratic Union MPPDU amadi Struggle Committee Manipur SCM na pun sinduna laklib November manga da pangtokadriba Unity Run a walking marathon Lipun Lamzel Yakai Lamsang Lamzel gi oiba mipam October tara manga da pangtokani toramba ado khudongcha da bakharadagi October tara mapan gi nungtil pung amatab matamda kaishampata laiba SSUM gi office da pangtoklagani hana chairwal amada khangalak Loinan matang sa da bulletin na si tension jadrang mawin na headlines mo na tamjari. Lamdam na sige puwari ning kinatamdun isagi horpam khangna na bako na si hana Minister Elzen te kumana apil tawkray. Manipur industry sector Southland Minister Bishwal Zena Stockholm na pangko Make in India Conclave Union Minister Suresh Prabhu Chinchin Kray Manipur judicial stamp amadi non judicial stamp to in a pangdabagi Mayokta High Court PI alam Kray Impact TV na launch tawagod ba Impact Indigenous Channel the sando ka ba YouTube channel ka wa program ma ngasi hawdok ray Amasung ano 7th FIFA World Cup sa Sarugya ki Manipur ki Sanaroy taret ngasi Imphal International Airport tunglak ray miyam na haraw tayam no ray